Badwam na Osha ne ya chia so nkokwan so kra wa waje breshe ye news ne ye de wie sese e na de edu so ne ye de bonkrata na fe online story ye damwase se ben wa hanti me manache me mo akwaba my Jones na uni enyu mi na abesi mutime na obi antimi anto oh na me tapo sa no hello obatampe wa ye ni o Minyami wa mama siri sure kese de kasa na welcome want me anto obi adan nyame no me say welcome want me o de be say just be piano fro na just me nkwa akonya ni say o tie pia o pia na just me nkwa akonya ni e just me because anyima na ka person de ba no ana me obatampe wa ye ni o me sanyo no ahye besi na no parliament me anto o banyame anim no kwenie from a year Jerry Justice obi kwan tu mu emi edi ko wura mu kwa me na ebe wura mu ba say multimedia kwa no ebe ye skirmishes kakra ewie ma selected kwa no so eba ye ansa na kwa after kwa why am I what hey na ebi timi ngina omo na so ana so fu oti any agina size of pain the ba no oh come on debi mo ye ma me afemi to am say afemi e judge dem na mama me akwanya moment ma me di kabo say eja woni pa mu na akase obi a oba e bia me nyi twini adoa o ma ya de ana me piwak fo so ombe kasa eh obi a white ye de obi ase in fact say unkofo yi Sophia me na oyemi junior school makers the kwano na ICGC kwano so Pastor Jackson no Ghana for no busy na yes US crowd be na oh yes me person me kasa because you that be my confusing what it is when now Ghana say obi ahun ye fe ohun mafade better revival foi honestly I been in namu utumu say oh mo ye mani ye fe dodo abroso dem say time na dem say next time ye fa ko she fiada that time nisha ana afeso time e de share no say ke ko fiada nke betima de awura mu me da himachi because when me hu sa padu ni team no omo etwa pam wa de che be adwuma ani ejina mu e call me papa because baby e pagya ni mu duye no na o say e come more but o ko enko because e printing and e say shia obi akọ ni nyimam mo ji bre de e fe no say mo say bre ni adaje onyame fie e onyame be mamo double ahoden ni bibia mo hwere bia no erade be hye manam o hwe se sofo kwa mo na aida na kase enei na mo be free ha be ko no de da wa ko ma so bia you know wo di gidi esom amena onyame be di sa eye ne bo hye no so dia manti se ye be hye afun mu ma anopai ene the most important thing and so ha na time a ye gi ani onyame mu no na onyame so hye ne ho animunyam e wa basobodie ma multimedia dwumako ye sepa ye ho ye be him erade wo ye nkunimdifo wo na aja be du sam pepe so onyame se said the magi me edi no saa na me so be ba menwuma manifest physically ntene Ghana nyina central foko no e de central fo adwuma no onipa titiriu a yesi otimi edit central fo anim a ye kokko a enimu nwu aseda na ya mana basobode ye ni monyama basobode ma ono ne nabusua ne multimedia ono ne ye nua bema Erastus Asare Donko nti hure anopay ye darasi danasi ye nua no ye Evans Mensam be fam ye nua no ma bi omo Joy FM so e be fam omo nyina basobode afi miami nua Jacob Nedu so I admire from afar on UTV Jacob Nedu the son friend also be abasobode kama ye nuanom dodo na so be abasobode GTV4 abasobode the man ye friend say kire wo say adwuma bi a wo ye bia no bi gina ba bia o hwe nti congratulations to all the team especially the journalist of the year a year multimedia need this year Erastus Asare Donko owo Enshira any Love FM e wo Kumase emfa ho ne ba bia wo show ba bia wo butu bia wo de wo ye bia bre no so a e beba because kan say drove egua atrashia ko Kumase betima trashia akọ north betima ko bono betima ko afo betima ko voter eastern western central ti ba bia wo butu bia no
just make sure say obey the sefata na afi onyame so ato nshira egu adwumaden na waye no so ena adwada aka kuma bi obi bu ofo no na ya October next year October November December February March radi hu ye mobo wow oni edini o pa oni edini papa oni di ti edi ekire na o se onu ama me ba no wo kan me di ehye yo o so di aba sa na de tie oni edini pa na pa code bi ne wa bi pa kwabna me fa mu no anam gina ho to so we say ne nye ba ba sto nyame ne edini ai wa ye bi nyame ne edini nka me da ye nka no ano no na me ko but rade ahu ye mobo nti ya nana se ya se da o so de fa wa no keke rade me da se obi chawade a na wo koda nipa na se a nipa no ko hu se wa appreciate ni nti na ni so next obesa ye biem ti so wo da rade ase a next obesa ye the oyemo obesa ye biem so the amount ti dana se. Okay, so the 30th of October 2023 the trade and Ponyankopon as so the so ache ebre aso se ensema hodo atojo de broadcast de ebre ema ye ho kwan yetimi ede ebro mamenka obi se be call online story, but the good thing here is that online stories is about Adom praise. The Joe Metal, the only see them until Assemblies of God, God quiet, no. So in your PCs, so in your bad PCs, and yet you market multimedia, and you market to a crowd. That's all about our online stories, no. So hey, Jai. Honestly, multimedia team, no. Apart from the BBC now, why you film no sports guy and all George. Yeah. Or no. You lead and the baby the boy now. Why is South Africa no to no? So South Africa gospel musician. Yeah, very super. But me more for new guy be man. Me wonder. Or two jum dodo. And I make friends in there. Yes, Sarah. Abrefi. Omo mutiteto. Now we been pian room. Omo be test omo say yes. Adom na ni pian. Omo ye happy so. Yes. Enti apamsefo bi te say PRO Thomas Kofi Ampedu and why. Well, newly was your account. And that's osmosis that and more Makaka. Somewhere money so. The great multimedia before you be ye ni mu no. No more Casamigre. The great multimedia kwa. We are na yet no. Focus. Una unim dia wuhia, una unim dia wo pe, una unim dia opese wo ye. Focus. Negative people no, you want move through what you know. Kind negative energy no. Also person. Especially thank you di nipa bi wa aduma mu ha chia. Kemfa. Because what you say, ye body no kra nipa bi yem. Nipa bi yem. But nipa nyame. Nyame aka fa multimedia kwa ho na bebem. And one buy ye from there na ko hu se nema nyina sign. Tiarade ada say na nka say holiday. And then so the boss say ya ene jai oba fresh si amumra nti so mo te se multimedia kwa omo call lunch no ne ade mo ani mre omo adwuma omo ye ne eso aba so body ye ene ede ma wo okay anti no multimedia kwa kudos nyame hira mo eno akwadwade mamenka o se ye wo agokansie sanso ne wo health habits and ne be hwe yani very important very important yeah refractive errors okay adenti na mi hu ade like onzo bi o ho a o hwa ade bi na ni ye ni wisi wo ka but one because or can do normal but ade na ye na 1 to 1 na fe be kakra na age no ho so e bi anka hyase na asa me ni so me awia to mani anu mani aye say ka report ye anka ye hu adokura sia no eni so de wadaro mo ese ya say ekọ nso die won hyebra da bi media die se fankin kan ene na make se nka hye eti de mebe isi se nka hye eti asode no wo de ebi wo mu wo twa meto e wo nipem the publisher the overcata the time na so oh okay ni na kasafa na wotwi the new patriotic party am pa Saturday okay ho asem no maka wasem ti ani wadaro ma yen fancy ya gude mu nsem prof ba na fe health tips atwa so ne ahosepe twen enko bebia